ассалому алайкум ҳамдёрони азиз, иштирокчиёни канали Экоҳаёт Биёгумuz Тоҷикистон ва тамошобинони аҳли ютуб, рӯзи ҳар якшон ба хайри шодӣ бод. Умедворам ки ҳама каса хубу сеҳату саломату хонободу хушбахт ҳастед. ҳамдёрони азиз, пеш аз ҳама ҳар яки якои шумоёнро бо иди Саиди Фитр табрик мегӯям. ба хонадони ҳар яки шумоён тани сеҳат, хотири ҷамъ, тинҷиву амонӣ дар касбу кору умру ҷону ризқатон баракати рӯзғорро таманно намуда баъдан баҳри шумоён албатта хабари хушеро расонидани ҳастам ки бисёр обуначиён ва мизоҷони мо интизори он буданд. яъне хабари хуш чи аст? бахшида ба иди Саиди Фитр тахфифи хеле калон баҳри шумоён пешниҳод карда истодаем то он даме ки шумо аз ин имконият истифода баред. яъне ҳозир қайд карда мегузарам, чанд миқдори муайян кирми Калифорния дар тахфиф гузоштем ва чанд тонна биёгумус дар тахфиф гузоштем ва муҳлаташ то кадом сана аст гуфта мегузарам. бо диққат наворо тамошо кунед. ҳамагӣ 20 метр квадрат кирми Калифорния дар тахфиф гузоштем. ҳамагӣ 20 метр квадрат. вақте ки дар як рӯз ё ки дар 3 рӯз, дар 5 рӯз, яъне ки дар кадом муҳлате ки ҳамин 20 метр квадрат фурӯхта мешавад, яъне ки тахфиф ба охир мерасад. 10 тоннае ки дар як рӯз фурӯхта шавад ҳам тахфиф ба охир мерасад. ҳамдёрони азиз, яъне шумо аз ин имконият барои зуд истифода бурданитон ҳамагӣ миқдори муайянро дар тахфиф гузоштем. то санаи 7 апрел давом дорад. то санаи 7 апрел тахфифмо давом дорад. анакнун мегузарем тахфиф чӣ гуна аст. агар шумо 1 метр квадрат кирми Калифорния харидорӣ кунед, ним квадрат, яъне ки як коробка тӯҳфа карда мешавад. агар шумо 1 метр неву 2 метр квадрат кирми Калифорния харидорӣ кунед, 1 метр квадрат кирми Калифорния тӯҳфа карда мешавад. агар шумо 10 метр квадрат кирми Калифорния харидорӣ кунед, пас ба шумо 5 метр квадрат кирми Калифорния тӯҳфа карда мешавад. яъне ки аз ин маълум мешавад ки 50% тахфиф кардем. ҳамдёрони азиз, барои шумо ҳамчун бо нархи 50% тахфиф мефурад. шумо бояд ин имкониятро зуд истифода баред. анакнун мегузарем ба қисмати биёгумуз. шахсоне ки бо нархи яклух, яъне ки аз 1 тонна зиёд биёгумуз харидорӣ мекунанд, ҳар 1 тоннаи харидорӣ кардаи шумо ба 5 халта тӯҳфа карда мешавад. агар шумо 3 тонна харидори биёгумуз кунед, агар 15 халта барои шумо тӯҳфа карда мешавад. анакнун он нафароне ки биёгумусро бо нархи чакана харидорӣ кардани ҳастанд, мисол 1 халта ё ки 2 халта ё ки 10 халта, нархи чаканоҳмо нархи 1 халтамо 120 сомонӣ буд, 120 сомоневу бо нархи 100 сомонӣ ва агар боз аз 10 халта изофа харидорӣ кунанд, ҳар як 10 халта харидорӣ карда шумо 1 халтаги биёгумус тӯҳфа карда мешавад. иловатан бар ин, ҳамдёрони азиз, шахсоне ки биёгумус харидорӣ мекунанд ва бо кадом мақсад, барои шинонидани тарбуз аст, помидор аст, бодринг аст, картошка аст, албатта тарзи дуруст шинонидан бо биёгумус ва ба натиҷа хуб расонидан маслиҳатош бонус, яъне ки боз тӯҳфа карда шуда пурра фаҳмонда мешавад. ва шахсоне ки кирми Калифорния харидорӣ мекунанд, боз иловатан бар ин тӯҳфа то муддати 10 рӯз аз ҳамин биоракторро чихел сохтан то кирмҳоро 100% бе ягон хел нобудшавӣ ба биорактори шумонда будагӣ пору, яъне ки ҷобаҷо гузорӣ карда додан, инаш ҳам ҳамчун тӯҳфа карда мешавад. яъне ки шумо кирмро гирифта аз интернет дида, донам надонам бурда кирмҳоро дар болаи пору партофта кирмҳоро нобуд накарда ба маблағатон насӯхтанитон, боз ин ҳам 10 рӯз бо кафолат 100% ба порӯҳои шумо гузаронид додан. яъне ки аз биоракторро сохтан то порӯҳоро тайёр кардану нам кардану чихел порӯи хушк аст, тар аст, кӯҳна аст, яъне ки вобаста ба намуди порӯи шумо ҳамаи ба ҷогузориҳошро карда медиҳем. ин албатта шахсоне ки дур аз ноҳияи дулат ҳастанд бо тариқи WhatsApp ва шахсоне ки дар гирду атрофи шаҳри Хуҷанд ҳастанд, метавонанд омада дар вермиферми, яъне ҳамин хуҷанди мо ҳамашро пурра маълумотро гирифта бо зери назорати мо бурда корбарӣ кунанд. албатта ногуфта намонад, ҳамдёрони азиз, боз дар ҳамин ҷо ҳатман бояд қайд кунам, он нафароне ки дар мо, яъне ки ба мо занг мезананд, медонанд мо 3 намуди нархнома дорем.
یعنی که برای میزاج سه نمودی پیشنهادی نرخنامه داریم. یکم کرمهای 1 متر کوادراتش 1000 سومانه، دوم کرمهای 1 متر کوادراتش 1500 سومانه، سوم کرمهای 1 متر کوادراتش 2000 سومانه. فرقیتش چی؟ کرمهای 1000 سومانه این خودی کرمهای خودش میشد، بچه‌هاش تخمش نمیشد، یعنی که از بیاگموز جدا کرده اوزوقه داده هوشیار چقان کرده کرما میشد. کرم 1000 سومانه در مدت 6 ماه از 1 تا 10 برابر مقدار کرم‌ها زیاد شده، مینیمم از 1 تونه ماکسیمم تا 3 تونه بیاگموزی 3 سال کرده میدهد. کرم‌های 1500 سومانی ما باشد، در مدت 4 ماه از 1 برابر تا 10 برابر زیاد شده ایستاده، از 1 تن تا 3 تن بیاگموز تیار کرده میدهد. کرم‌های 2000 ما باشد، در مدت 3 ماه از 1 تا 10 برابر زیاد شده ایستاده، از 1 تن تا 3 تن بیاگموز تیار کرده میدهد. یعنی که کرم 1500 سومانی ما 50% کرم‌ها در حالت تخم گذاری همه‌شون فربه، 50%شون از تخم نابرامدگی تا سن بلاغت رسیدگی بچه‌هاش، یعنی که مقدارش هم زیاد میشد. کرم 2000 سومانی ما باشد 50% آچه‌هاش در حالت تخم گذاری، 25% تخم‌هاش، 25% بچه‌هایی که از تخم برآمدگی تا سن بلاغت رسیدگی. از همین سبب خودش معلوم است که اینا همه میداند چقدر مقدار کرم زیاد باشد اگر همین قدر سرعت استحصال بیاگموز تیز می شود. برای چی؟ مثلا شما کرم 1000 سومانی را خریداری کرده، تخم ندارد، بچه ندارد، شما باید آن را نکم از 15-20 روز تا 1 ماه وابسته به این نگاه بین شما که چه خیلی شرایط برای کرم مهیا میکنید، در تا 1 ماه بس تخم میدارد. از تخمی که من از 21 روز از تخم کرمچه ها میبرد، علاقه 2 ماه صرف میشد. از تخم نابرامدگی کرمچه ها تا مدت 4 ماه، یعنی که به سن بلاغت میرسد، در مجموع 6 ماه وقت صرف کرده میشد. این هم با اون شرطه که شما چه خیلی کرم ها رو نگاه بین میکنید، نمناکیش، آذوقه، حرارت، گردش هوا رو چه خیلی تعمین میکنید، یعنی که برای کرم ها دائمی کار کردنش. برای همین مینیمم از 1 تونه ماکسیمم تا 3 تونه بیاگموز استحصال کرده می‌رفته، قید کرده گذاشتم. انکو کرما 1500 باشد، وقتی که شما خریداری میکنید همان لحظه آذوقه شما رو که قبول کرد یک خیل تخم ماندن سر میکند، بچه‌هاش کلان شده سن بلاغت رسیدگی تخم ماندن سر میکند، بچه‌ی معده‌اش کلان شده سر میکند، یعنی که برنامه تیز حرکت میکند، یعنی که مکانیزم کار با سرعت تیز حرکت میکند. کرم‌های 2000 باشد، آچه‌هاشون همون لحظه آذوقه شما را قبول کردن بعد تخم میگذارد، تخمنده بودگاش بچه‌هاش میبرد، بچه‌های سن بلاغت رسیدگی تخم میدارد، بچه‌ی معده‌اش کلان میشد، یعنی که با سرعتش تیزتر میشد. از همین سبب فرق داشت. همین است همداران عزیز. بازم نگفته نماند همداران عزیز، اگر شما خواهش خریداری کردن قلمچه‌های پاولونی داشته باشید، یعنی از قلمچه‌های پاولونی نیهالچه تیار کرده بعد از جمع‌آوری کارتوشka، یعنی که ماه مای به شما نیهالچه‌ها رو تیار کرده به زمین خود شینانیده تا ماه اکتبر 2 متر 3 متر اقلا درختان پاولونی سبزوندنی باشد، حتما با قلمچه‌های پاولونی نیز خیلی تخفیف کلان کرده. اگر شما 1000 دانه خریداری کنید اگر با نرخ 1 سومانی پلوس 10% скидка، یعنی که 1000 دانهش بس هر دانه قلمچه تحفه کرده می شود. اگر شما زیاده از 1000 دانه قلمچه خریداری کنید اگر با نرخ 80 درمی پیشنهاد کرده می شود. اگر شما زیاده از 5000 قلمچه خریداری کردنی باشید اگر با نرخ 70 درمی پلوس با البته 10% скидкаш кити، یعنی پرتوش کتی، یعنی تحفهش کتی پیشنهاد کرده میشد. و علاوه بر این البته قلمچه ها رو چخیل درست سبزانیدن، چخیل نیهالچه رو تیار کردن، چخیل نیهالچه ها رو درست برده شینانیدن و نگاه بین کردنش مصلحتش هم البته همچون تحفه پوره فهمده داده میشد. همداران عزیز، زود از این امکانات رو استفاده برید. این هم مهلتش خیلی محدود است، همگی خطا نکنم. اگر 7000 دانه قلمچه داریم خلاص شتابید، از این امکانات رو استفاده برید. خب باقی سلامت و سربلند باشیدتون. سخن رو بسیار نمیگم، الکی خیلی نواری دوران شد. اگر شما در کانال ما مهمان باشید حتما توگمه подписаться رو پخش نموده ابونه شید به کانال ما. اگر نواری ما پسند شما آید توگمه لایک رو پخش نموده با یارو دوستانتون این نوارها رو طریق شبکه اجتماعی ارسال نمایید تا آنها نیز از این
корҳо бохабар бошад, шояд ин чизҳоро ҷустуҷӯ карда гашта бошад ва шумо низ сабаби як кори хайру амалӣ мегардед. боқӣ саломату сарбаланд бошед.